Siyacela bawo usaluso sihawukela. Bese ngiphumela ehlathini kade ngihleli kulona ngenxa yenkinga zakulela khaya nami ngithi ngiweshawela umoya ngifuna inyoni izilokhe zingiculela. Ngizwa kuyaxokozela mangisondela ngibona omama bayamemeza baguqe ngamadolo bafaka imjivo emhlophe bese ngiyacothoza ngenhloso yokubalalela mangilalela lo munye ubejule ngomkhuleko laba abanye belokhe bemculela ememeza umuntu omdala ethi hello Thixo wami usishiyelani na wathi siyacela bawo usaluso sihawukela. Ngizwa ngithinteka ngase ngaguqa phansi nami ngamadolo ngaphakamisa isandla ngathi inkosi lomkhuleko nami ngizolalela. Eqhubeka umuntu omdala le ndaba elokhe ibeka uthi ingqondo zethu seyidideke saphela siyaphela isizwe sakho baba khuluma nathi ngonyama yezulu musuku siyeka uthi izolo uyakhumbula besikhulekela idakamizwa abantwana bakho zibajuqa zibaqeda begijima nemmese mihlana amalanga nalokho bese bekuphelile isitayela manje ke izifo egazini lethu zegijimela nazo ziyasijuqa siyaphela sekuze kwaphela nendawo yokubeka ngoba kuthi kubekwa lana lapha yana suke kuyobekwa uthi umakhelwane mayifaka indilo usushawo nembeza ngoba uyazi nawe ke lakhe ekhaya kusasiyahamba yothengwa wathi thina lento umhlaba wonke ngisiyaqabula inkosi impela ngizwe futhi inhliziyo yami ithinteka ngase ngivula amehlo ngenhloso yokunqanda inyembese bese yilokho ezigobhozela ngambona umuntu omdala ephakamisa isibani phezulu eqhubeka ememeza ekhalela uthi yebo nkosi kungenzeka ukuthi konke lokhu kumayelana nezono zethu besilokho ezenza usixolela hlezane nawe usukhathele ukusithethelela kodwa baba awukwazi ukusiyekelela wena uthena makuba nzima asokumemeza imithwalo yethu uyobusa usithwalela manje nje siyashweleza sisizwe siyacela ukuthi uzoba umpheme thina bese kuwe siyakhosela ethinta umzimba wonke umuntu omdala ethi ngabe ngiyakunikeza lo mzimba wami ube umnikelo manje nawe uyingcolele inkinga ngikhaliswa ilabantwana beza ngemuva ngiyababona bayaphanda inkosi impela bafuna impumelelo kona kulo mhlaba ongcolileyo wathi inkosi yami ngiyabashwelezela hlezane bazokwenza umehluko wathi ngiyabacelela futhi ngizobatshela ukuthi bayilalela imiyalelo yakho lokho bese kwenza ukuthi bakwazi ukuphumelela enqanda omunye umama umkhuleko ethi mina nkosi yami sengikhalela izingane zami wathi sengikhalela abantwana bami nkosi yami sengizobashiya bebancane kangaka wathi inkosi kanti wena wawususiyekelela kangaka ngikhaliswa yidumbu nje eseyivele zaginqika ngenxa yalo lelubhubhane manje wonke umhlaba uyakhomana abantu basola uhulumeni ubabhekile uthi abafuni ukulalela imlalelo uthi manje awubheke nje isifonyo yijele konke thina nje kuyasilandela uthi inkosi sicela ukubuza ukuthi siqhubekeni nokuthandaza noma sihlale sesiyeka ngoba ngizwa nathi esikhulwayo ngathi amandla yasiphumelela nethemba nathi ngiyasishabalela yebo siyakhumbula ukuthi wayethembe sisabhekana nazo nomndeni inkinga ubanga usasichazela ukuthi khona konke bese kulandela manje nje wonke umhlaba uyavevesela kwabe esehlisiza umuntu omdala wathi sasho sonke sithi siyacela bawo usaluso sihawukela bathe mabevula amehlo bangibona bathi usizile ke nawe ngokusijoyina kuzokwenza uThixo mayiseyakulekelela ngathi ke mina inkosi yobusisukela